хас бирди терехин кихи олоргон истаган айы билерел бетаган истаган айы бил өссө билбет болан ихер курдук болар. Ол ихин мен бүгүнгү выставканы бу колонон көрүүден аттыбын. Того детакка бу эхил республика автономиятын сүйсүлүгар аналлах улахан выставка туруктах бу улахан орагайга онно саха бечетин сайдытын салатыгар тухаме кылаты онна өйдөбүлү халлардар бытханныктен бу кахыт агыхон 5 сахан толутунан хивестен колонон көрүү болар. Бу колонон көрүүбүтүн өйөбүт биги бу же от хайынгар Дмитрий Ивановичка мен улахан макталбын тердебин бихе этибитин быха гыммакка оборудование берен, месте берен, күнанан бу маннык мустар кыгы бербитигер. Поэт Архип Георгиевич Кудрин Абакумскай, кинекенниттен журналист Гаврил Павлович Тихонов, народный поэт Владимир Михайлович Новиков күннүк урастыра кетилер. Сурьячы жөге аныстырап берек бол кахып серин минагы бүтехе кередектереди. Oğa sas kahan bağırar, kanlık bağırar kendine, urutta bollun, koyutta bollun, bir. Oğa hanata, oğa innikige juluhuta, oğa yürekka tardıhita, oğa ulakhan jonolağır kıttığın bağırıta melci bağırıta. Oğa sas bir kahan bağırar, onun bire jonol buluqtaq, oğa kahan bağırır, oğa kurduk kallar kene, İndike julahuta bagata sanata barata bir açıtağı da bilini dağına. Oğun ömrün ol sanaları netilere cebilini rastaq bolar. Açıtağı kayda qara qayıllığı türüllüğü kudduk. Ottan biliyim bola bosqa köngül ucu olaq kudduk hem bir olağı kıtteteni xardı var. Меха улус долгутулах түген үнне тойдахына туз бейем бу бары сөбүлүр таптыр кахыппыт үбүлөйдах күнэ үнне агуон 5 сас ден олус ухун сол биһиге бэбит оголор хыджаммыт бу кахытынан белем болу агаммыт улаппыппыт кахыт сыта кайдах келерин кетехербит кахыппытын олок агаллахтарына үйрүү көтүү болар эте. Оното мен бем ите эппитим курдук того чугастык детакка ам бастыкы басты класс күнү хыджаммын буквалары сүйөктөн аганмын ам бастан белем булга таксыбыт кепсяны акпытым. Онноча ожа кепсян үшүгейен кайда курдук маннык буквалар саахлананнар маннык агыкка хөбүй демин бем олус үрбүппүн өйдүүбүн билингенге дери онотон ол барыта бастыкы кагыппыт белем болтан болар. Иккихинен мен того чугастык сыган хабын детакка чуранчык хурналы мен тайым хэн бирге төрөбүт Сава Иванович Тарасов, народ хуруячыта, поэта, кини Илян Сагалан ай оңорбут, бу сакагота сакалы, үшүгей хуруналы аган, улатыктахтен тарибит чуранчыга болар, онон олос чугастык сыганнабын, оното билингенге дери мен бейем ити отделение детской онкологии өрүлеспит боламын, онтан такасыл болан бу это быйыл сүрбе кылдык болар эбит. Монта такал ден уже рукуннан хагар эппин. Аны болагана кагыпты хурттарабын. Онон отделение детской онкологии өр эмтенер оголор билген бу кагыты чуранчыгы тутахыталлар, көрөллөр, истеллер. Бүгүн нү үрүлах күннен агадделен тураммын. Иссирах биттен багар эмете.
Бу саха оготун кескиле, биһи оголорбут кескиле, сайда турдун, үйне турдун, онотон өссө сүз сахыгар дири онтон ии, өссө ырата саха сиригар бу тапталлах, кахыттар бут бар болуннар диен ититик истиңник эгардебин тутум. Кескил, дораба, мен бүгін әйеға доғытторбун біліхіннәрі. Жоранчик, дараба, алыс үчүгейди. Саңа доғытторум кимнääгый? Кинилер Владимир Петрович Ларионов арнан мая орто сколатыгар төрдүс класска үйренелілер. Быйыл алын клаһы бітірен орто сүйек үйренәтчілері боллулар. Саңа доғыттор бар, әгәрдебен ыйтабын. Кинилер бастыкы класстан сағалан Чоранчык сурунал бастың ағатчылары. Бәхес класстан бару тутуспутунан аны кескил қағыты ағар болуқтара. Саңа ағачаларбын, кескел хайып бар, өйрүүнен ылабын. Кескил, Чоранчыктан келбит бастың ағатчыларган қарыста, үйіннер, сайыннар, ағы әйгетігер салгы умсугут. Биһиги Мая Ларионов атынан төрдүскө кылаһын үйренәтчилери төт сылустата. Көтүппекке Чоранчык суруналга сүүс бырыгы. Сүүлбе хеттего онны чурдалбыт Борисова Александра Антоновна болан суруттаран ақтыбыт. Бу тоғары оғыларбыт Чоранчыктары кытта ыкса үлелестилер. Арас конкурстарга тихиген быспакка ситихилэхтик кытыннылар. Оғыларбыт улааттылар. Сайыннылар, әлбәкка үйреннелер. Биһиги төрөппүттер онтон үйөрө битере. Тапталлаах суруналбыт Чоранчык сылтан сыл тупса онна сайда тур. Төрдүскө класс үйренәтчилерин төрөппүттерин аттырыттан Акулина Контваровна Сыровацкая. Үтө күнүнен бүгүнгү тәрәһин кыттылаахтара. Кескил хахыт ағуон 5 сыллах үбілөйінен эйеға истин әғардебін тиеттебін. Владимир Петрович Ларионов атынан мая орто сколатын төрдүс г клаахын бүтерен орто сүйөкка тақсыбыт саңа клаахы ылабын. Түйет сылустата Чоранчыктын икса сизимнәхтик үлелән. Ағы әйгетигер сыстыгас, ағар жоғырдаақ класс болар. Бәхис класска бар тутуспутунан кескил хахыкка сурутуулаах келеллер. Онон Чоранчыктан кескилге диен ситимнэ камсааны өйөн тураммын. Бүлени салгы сайыннаран, оголор кахыт нөңөр сайдалларыгар үлелерге бәленмин. Күндү редакция үлэхиттере барыгытын кескил кахыппыт агыһын 5 саахынын ититик истинник агардалибин. Биһиги тон Чоранчыктан сиэттиһэн кескилге бастыка кардыыбытын оҕорон дьэ кахыатыларга бэлэтмит. Коллектив редакции газеты «Кескил» и «Юность Севера» поздравляю с 85-летним юбилеем. Действительно, за долгие годы работы через редакцию прошли многие редакторы, многие журналисты, которые работают во всех наших республиканских изданиях. Действительно, «Кескил» и «Юность Севера» являются кузницей кадров. И занимается патриотическим воспитанием нашей молодежи. Сегодня «Кескил» и «Юность Севера» — это уже не только журнал или газета, это уже цифровые платформы, которые выходят в цифровом виде. Есть портал, есть канал на YouTube, и с каждым днем они становятся все популярнее.
И очень отрадно, что вот IT-парк, институты развития развиваются вместе с нашим изданием. Вот, в частности, конкурс «Моя профессия IT», в котором в этом году приняло участие 1500 участников. Это школьники и студенты со всех районов нашей республики, в том числе благодаря поддержке нашего издания «Кискил. Юность Севера». Несмотря на то, что редакции 85 лет, Кискил и Юность Севера всегда молодые, да, всегда работают с детьми. Журналистами и юнкорами являются непосредственно сами дети. И поэтому я хочу, чтобы всегда оставался такой детский задор, оптимизм, открытость миру, потому что впереди у нас ждет столетие республики. Мы сейчас вместе пишем столетний план развития республики. Кто не как дети должны это делать. Поэтому будущее, инновации, цифровое развитие – все в ваших руках. Я желаю вам успехов, творческих начинаний и всего хорошего. В 1989 году меня заставили написать статью в «Будь готов». И вот с этого началась моя работа в СМИ. Ну, такая карьера, можно сказать, да. Этот год у нас очень богат на юбилей. В этом году у нас 95 лет издательству «Аяр», да, это вот бывший Бичик. 100 лет первой государственной газете. Государственной, да, не просто газете, а государственной газете, да, это вот Манчары, который потом стал Крым, потом Саха-Север, да. И 160 лет типографии республиканской, да. Это самое старое у нас промышленное предприятие в Якутии. Ну и вот сегодняшний юбилей, да. Сегодня вот в век цифровизации, да, мы ведь все наблюдаем, какой большой такой трансформационный процесс проходит, да, во всем мире, в сфере медиа, да. И наше вот издательство Кискил, оно идет в ногу со временем, да, используются различные виртуальные технологии, технологии дополненной реальности, да, и не нужно воспринимать вот издательство Кискил только как бумажное СМИ, да, уже очень большой задел есть в цифровом виде. Белем бол, Кескил, вот, Юность Севера, кахет, илехеттере, билинги, редакция коллектива. Бастадан турантан, Алена Николаевна, кахет, солтатын, чөй байтык, аяқтылынан билетен этте, мин бәм апыттан, чарчы билетекпен бағарабын, беге оғылар бұтын, үйеретерге, итерге, сырдыққа, уғуерге, олыс чарчы солталақ, билинги, үлі хамнас, Септөх кемигер даганы септи бехнерен терилен ытылда турар ден. Оны таханытон бу бәтин кемигер беги бәбит саха сиригер чакчы биллер сурьячылар быт келеннер бәлеринеме ханаларын коллективу муньяннар жоңго ичакка ителөрөне футболнар күн бүгүнгәрле лөнактылгана олус ичигасти ханыбыт. Оны таханытон бәмәти биттен улан этерөт боллакка Белем бол кахытка биге гоһаҗамыт арас оғлар адрестарын буламыт олар кытары сурыйсар этебит учуталбыт көгөләһиннән нәгәнән арах биге дайдыбыт учалга беске союз хая кораттыргар биге сурыктар бит яз таллары буллар хорохтыртан пет калачы тогоны сылларга бу лори кемигер бәмме учуталбыт көгөләһиннән кастадаганы Кахыкка статья тахаран турауын, ол бұйығар бәбит нәдек бетерәнлерін, ақтыларын кахыкка тахар бұптан екі ақтылда кенігеға таққан, онда гонорарлан тұрардақпын, ондан не олханық мақтанабын. Бүйіңі үңгетін олық тәтіме олар иддер, дәбілет олар идді, бігі олар бұд чақчы бұ саңалы арайдағаны олыққа көрілі ақтыр, он тойдырытын өп болу, оларын онна bu urukku bihigi belem bolbut oputun bu atın duru kıtarı atın regionlar kıtarı soruysar oputun ılan kırarı polaka
билинги технологиянан эти опыту лаппа бахалык бүтүн сөп салгы сайыннарык бүтүн сөп жаханыбын ону тахананта биге оголор бүтөр те материаллар эме бәлерин көрүүлөрүнөн билген Ольга Ивановна Чубатик Терьянтен үлөтө хаджар аны би бәвете түтен күс кеме буларга белемит таганы үлел хабиттан он бу юрүлах биге оголор бут көмүскүллах булуларын күнүгөр бытарахын терлүтө алыс солкалах мен мактаным это манна мустуут биге кайыпты арасыларга үлләбит үлеттеригер биге оголор бутугар өтө хананы каяндаганы курук тирде турун биге оголор бутун итерге юртетге кемгодин истиммакта Ольга Ивановна бәм кырабы мактал сурукпун коллективкар бәм коллективматтан тирдебин ону таханан табы кыра семей белектә Агар телефон багырамда хигине ититик истинник ого көмескелен күнүнен онна белем бул юбилейнан битерете полана үлетен олох улахан амбасыкыннан биги оголору кайдах итерге көмөлөбүтдә олор дүнәсе биги о каннык жаргыталарын ого бәйте кайдах сайдарын эме көрөбүт бардын сеп аны көмөлөбүт бу быйыл биги навигатор килдер дибит навигатору бигине олох барта сайынгы сынялаңдаганы образовательный программаны да барда килдилер. Ольга Ивановна багырым ите. Бу белем болгут толук чөбәтик, кескилик итте чөбәтик үлеле бит. Барта проекттер бит ого туһунан болалар, онна о кайдак жарыктарын туһунан болалар. Кине бу мин кине хамадык подартакын. Саңа технологиянан, QR-кодынан чөбәтик бие агас кинегеләк бит. Дополнительное образование Якутияден. Манна кирен көрөк көтен се бу барта Ринцевская журнал динаттанар. Каннык багарар статья катчылах үс мәһә копковайдах оны барылыктарын сеп ким кыттар оны сертификат берилер. Бу маннык чөбә журналлары беребит. Бу виртуальный подарок. Оны се багары метесеп бургаманны кытта олох булырыңтан олох чөбә тикелеләһен рәбит. 5 сменалардах бит. Онны биека балган егер смена булыр. Онны мен рабын кемпендейне хелегер сунтар улугар сахатылын кайдак сейннарга ден оны өссө кайдак остурелер суярга кайдак бәйлерин огларын ого бәйте кайдак токуй неме токтыргыр оны ме бартын вертек билнаны оны ол проекты эгимикте бирге мурукка дибин ол проект на кескеллак булуктак оны иртимен даны кыттар бигини кытта оны би бейбит тагына олох кескеллак бит одире ол проекттин кайдак бытна огобут сахатын тылын умнуго онна бардыр кытты дияныбын брахнин насибиде баргытен Баставаллах бүйүнгү
бары сөбілән ағар бәлем бол кәскіл қағыпыт ағуын 5 сыллақ юбилейінен бүйі мұстыбыт манны үріләк тәрәңе мұстыбыт бары алжыттары бүтін сақа сирен оғылырын, төрөппүттерин, учуталларын үріләк күнінен әғірделербін көңіллән бары сақа сирен үнкор постарын салаячыларын атыттан. Биһиги декерген бу бәлем бол кәскіл қағыты күтта доғырды ғубыт тыгынча 909 сылтан сағаламыта манна мен ием начальный класс учтала бүтәйде ортас көтен мәңә қалас районын учутала скрябина Вера Константиновна тыгынча 909 сыллаққа ан бастықы кәскіл қағыт сәрі кәндеттен тақсыбыт нөмерин класска түңөп бүтін туғынан үйернәчіта ақтар онна бары оғы барда үсер экземпляр кәлбітебет. Оны хорықтар онна тексібәкке класс оттатуары табыттарын туғынан үйернәчілері хұрыялар. Білеген кіра сиенлер бет қағыққа хұрыталылар, онна юнкордарынан болалар. Онан бұл қағыты күтті доғырдығы бияқа салқы Жокускай корат сақа гимназиятер сағаламыта манна улақан оролу оскола халаячта ыларын белетекпін бағарабын. Сафранеева Валентина Васильевна бета скола хыджан бета юнкор, онна хыджан билигин әппиттерін күрдік Германия ғотын күтті хұрыйсан, кені билигин түйірден алта хулыстата кенер доғырды хулыра осколаттан ыла себәйі бұстываққа тұрар. Сүйірбе ғыл болын баран кенер Германия көсібіттер, онтан бұ 2 ғылағыта кені подругата манна бияқа сақа хиригер келен ылжыттан бар бұта. Эти көрді қағыт оғы саска улақан оролулар, онна патриотическай доғырдығы тыңы етерден бәлетекпін бағарабын. Маны тағынан білеген кәскіл қағыт ураты болқомтону ағыға урарын бәлетейбін, оғылар аңартас кенігенер ақпаққа қағыты тұтағыден қағыттан білі көрі ұлықтарыннады, онна бұл қағыты бігі қолыбыра жекерген ағын бары ити үйреті үлетін бары халатығыр бартығыр әпкетілауыд. Онан биһиги төрөппүттер, онна сахахерин жоннора, бу Нина Никентьевна Протопопова курдук тумус кихибет, үйен арыттан ордук үлеләбет редактордабыт қағытын умуллар бакка, өссі халқы сайыннарын, оны төһөдө саңа технологиялар баалары үчүгөй ол сайдыын нада, оны кытта тыынна қағыты тутан олорон, төрөппүті кытта бирге ағырттан ордук улақан жол суық бұлықта. Онан ите барта тәңге сайдыын бағарабын. Оны біліңе кемге бейге юнкордар Анисия Михайловна, Таисия Ивановна салалтатынан 200-тен таққа юнкор халаячылара бүкінге дері хүддәк тірәхіннәқтік, әлбәқ үләні ұйтан кәллібіт, оны халқы дағаны өссе бейге юнкордар бұтқа саскуалайы бар бұлықтары ден әрінебіт. Білейін кәскіл қағыт, оттан саңа тахымға тақсан, саңа көліні олар етігер, саңа әдер үләйттер келен, біліңе Теребабаняға әппеттен, сонун саңа страницалары, рубрикалары ариялар, онна бартыгар тирек болан бейге бары қағыққа сұруту қайын, кәскелден бірге болу қайын дейін бүйіңі өрілік күнге ұңырабын, онна сетихіне бағарабын. Тапталлах қағықпыт, бұл республика арас көлөне оғылары итилен тақсыбыт қағытаттын бұйыл 15 сыллах үргейдә хүрлейгетінен коллективы. Онна бұл үрдәк Нина Иннокентьевна бұл қағыққа олығын анабыт кейі қайсүрдә бұл үгілеге тектінен молны қағылыптынан, бұстап қағылыптынан бұл редакция үләхеттерін бұл каварғытын итити кістеңнек бігеге Жокускай коратын немит библиотека тихигин коллективин атыттан. Онна биһиги оҕо аналлах Аркадий Петрович Гайдар атынан библиотека коллективин атыттан итистин әгәрдәбитин тиредет көңлен. Оннан бу брахник аты бу билей билен турар эһиге агачылар гытыгар ананар бу биһиге отымен бевинен эттехка кырдах биттен бу кескил сонуннарын аган кине бу биһе оглар бутун үшүгейге агартан сагалан кине аксаңа кине биһиге республика бит биллер көстөр жоннорун үйрәтиге бу биһиге аялгабытын үйрәтиге экологияга бары өттүнен сайдылах огону итен тахарар сыллах суртах кахытнан агабын
Onun ötün ügüs kölüğüneni iten taharbıt kahıt bollacı. Ondan bu bihigi ağaçlar bud tuhtarından kördükpüne bihi kahıp bud bu ЮНОСЕВЕР быйыл науково технология сылынан сүрдәк içige ЮНОСЕВЕР ден kahıттан сурнал болан тагысты. Бу сурнал боллана биһиги мен коллаборатив кетен көрүбүнен биһиги кыракый оглар бутут эре болбата биһиги ыччаттарбытын наукага тардар онна үйретер сыллак тагысты. Оны сүрдәгин онна хамай Сергеев питчен ыччаттар Сергеевтерген бу омук тылынан ди iki тылынан барын хашой оларта биһиги бу саха херин эгер эре оглар болбата омук сиригер оглар эми агалар. Ити мен бем аймагым коллабора Германия оглары, оны коллабора именно бу кахыт сонуннарын коллабора түһерен итабын или тугунан скайпынан итабын хеп, оны механан суруттар денеме этен турар хеп. Олата хиги бу кахыт бу сурналгыт бу коллабора сахабы тересибигер болбата хиги оглар бут арасмыннык бу дойду арасмынныгыр олар огларга эме туха болар. Де үйрек болар. Эти хүрдәк үчүгей, оннаттан бу кахыты кыттатты биһиге Татьяна Ильиничналын хүрдәк 12 хылтан биһиге тох биһи библиотеканы ха ситимнәхтү килелибит арас мероприятиялар битигер бартыгар кахыкыт келегнер шуй батыга биһи мероприятия тигер көмөлһөллөр оннатта биһиге бу кораттагы библиотекалар үлебитин сырдатыга оголору агачлар битен сырдатыга бартын сырдата олоргут төрдән мактанабыт онна тухтехпен багарабын бу бейбинен денеттеха бу күндәһәгә биһиге национальный библиотекага билибазатыгар тух эһиге кахыктер болбата Оксанын республика кахыктергер билибазадан киллери бер көрдөхпүнө именно бу 12 хылтан үллебитсилер бар отуттан такса статьян таксыз деп эһи кахыктер кескил кахыктер оны ЮНОСЕВЕР оны коллабора билетеханада оны сүрдән юрханатым оны ниден турамын бу биһиге кинемит жокске коратын кинемит библиотека тихигин директорын адыттан Мария Андреевна аттан макталып суруппутун туттарып биткен бу коллектив. Бу манан сирейден эти чоранчыктан кескилге ден биһиги бу күһүнгеттен сагалабыт улахан камсаһаммытыгар кыттыыны ылбыт мая орто сколатын үйренәчилергер онна кинлер салаячыларыгар класс салаячытыгар Борисова Александра Антоновнага издательство бу грамотатын онна класс кас бирди оготугар бу бейлерин портфолиоларыгар уктар бастың агачы болуларын тогулур бу суруктары ытарбытын көңүлләң. Биллен турар биһиги илтүмәмитигер мин улахан макталбын онна гардабин этебин кассылайыттон биһиги көмүскенер карыстанар сирбит бу илтүмен болар. Народ депутаттары оғағытын өйіржон сүрдәқ әлбәқтеріктен бігі білігін өребет, онна қас талылы, қас ыңыры айы маннық жон бар болаларын бігі бағарабыд. Мақтанабыд бігі өрек министерствотыгар бұ ағуон 5 сыл ұстатам, олық қанық тағаны оғыстарытыгар, жалханығар бәрімәкке, оғағытын өйен келбет ұтымначы министрдер үйіне тураларгар. Михаил Петровичка бұ саңа сағалағынлар бұтын барытын өйен, Үбіләхінігер тие сетемін бұспаққа үлеләхен, бәйтін тәрілтелергер, учуталларға, өрік управленияларғар, улус тағымнақ салаячыларға тылын өхін терді оларырттан біге ме мақталбытын әтәбет. Біге мақталбытын әтәбет бәйбет министерствоптығар Анатолий Скалонович Салаяр инновацияға, оны коммуникационный сайдылары сүрінер министерствоға. Бу саңа сағалағынлар бұтығар әме сүрдәқ әлбәқ күйі көмәне онна бұйылғы бу үбілөйдәқ жылға бігі министерство бұтықтан әме қырата қоқ көмәні күйді бет, онын тұқауыт олыққа кейре демет бігі сүрдәқ олақан әрәлбетін білдері бет.
Онна биһиги самай оттон сүрүн тумус туттар жаммут, иннибитигер уктар жаммут бу биһиги учталлар быт. Варвара Николаевна Угарова асагаттан бу юнкордары кытта үлем республика үст-үстен тахса улустаргар осколаларгар терилен келбитебиллер. Бу тахымы, бу киең эйгени биһиги билигин кайдах таганы кыратар быт. Аттабыллыбат. Онон қас бирди бу бачча, сүйрбетче, отучча сыл үлелебит ага коллегалар быт. Эдер жону утумнахыңа сыхыран, бәғат билигититтен билсен, бәғат саңа технологияларга туаққара олгумнук үйренер түгүтүгер үйренен, бихигини кытта өссө дағаны өйгүтүнен, санағытынан, тирех болан өр, әлбәқ ытчаты үйнерер битигер көмілі хөккут ден биге әрелләқ бит. Мана әйтен туран бүгін биһиги сүгүрүйер қағыппытыгар, манна арасыларга үлелән аспыт коллегалар быт үлелерін кепсир, тәттик быстапкабытын, ағыппытын бағарабын. Туһунан этер боллаққа бу выставкага биһиги олох агаяк экспонат агаллыбыт. Манна саха сурналыстакатын Далбар Хотуна биһиги главный редактор быт Нина Никентьевна Протопопова кыра аяр бу ого бечәтигер анабыт үлелериттен агаяк экспонат агаллыбыт. Онтон биһиги маны кыратык кепсияк битин сөп. Видеокамераны ойын салыпырады, өтімдік начинает если мне сон передали. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная дорога, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. Чистого истока, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, не будь от чистого истока. Прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее.